اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين الله ومن علمائك العاملين الله ومن شهدائك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد
يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى وجعلنا اللهم من علمائك العاملين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili keluarga besar Yayasan Dayah Huletiti dan panitia perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah dan Haul Abushi yang ke-23. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pihak donatur yang telah menyumbang baik berupa harta, pikiran maupun tenaga. Juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada segenap para panitia, para dewan guru, para santri yang telah ikut ambil andil untuk kerjasama dalam rangka menyukseskan acara ini. Juga ucapan terima kasih kami kepada masyarakat di sekitar Ingin Jaya yang telah membantu memberikan berupa perlengkapan teratak, kerusi dan barang perlengkapan lainnya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada pihak pemerintah, Kapolsek Ingin Jaya yang telah ikut memberikan keamanan, ketertiban dalam acara ini, kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, anggota LLAJ yang juga ikut bersama-sama menertibkan lalu lintas di jalan raya. Juga ucapan terima kasih kami kepada segenap para tamu undangan yang telah berhadir untuk memeriahkan acara ini. Semua apa yang kita lakukan hendaknya dibalas oleh Allah dengan kasat dan tujuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.